Siku lah kau duduk nang lama lu nya. Santai yuk stek lu. Bu. Dari mana tu? Nga duduk sini tu. Nak santai hari angin di dalam duduk hari angin. Duduk siku lu ha. Duduk siku. Santai dia. Tu lah panik sudah mencuci jelik hari kalam-kalam tarik. Iyo kena acuk hujan nak. Kalam jelik lari anak. Kurang rancak kini. Apa mah cuaca sini pi berubah-ubah sebentar panasnya tu hari dah hujan. Tadi pagi apa rancak hari tu tiba hujan. Ala bajamu tadi kain tu lah bangkit lolik bajamu. Bangkit lolik. Dia tu ya tadi tu. Lah hari mau dikut petang 2 hari petang dah. Apa saya taruh mana mau tu dah. Hujan saya taruh mah 2 hari petang. Iyo tu. Kata pandam kain kami. Masih cuci pengariang bah nak susah dah. Pengariang tu lah sedang rusak lu. Dicari isu apa pembali mesin cuci tu stek lu. Saya cari lu. Tu mengah baci-baci je doang lah. Tak ada rasa-rasa bau nang apa mangkai bau nah ni kan. Mangkai? Yo. Cuba bau baju ibu tu lu. Lain tak ibu lu dek apa mencuci ndak kariang-kariang. Tu bau baju lu. Baju dia kariang taruh ngah. Arum ha. Arum